dia udah meri ya. Ada apa bos? Syuting to buk. Apa? Dia orang pas kini jelinget to. Tak gelem subscribe. Tak iya, padahal subscribe gratis, lo sama aja. Ya mantep bang tak ada lakon ah. Dia remaja mancing apain? Angkep refreshing. Pada nah HP man lemot doang. Kan ini refresh. Pola HP orang yang selalu subscribe ya, ken lemot. Lemon Ji bisa jadi. Dia masih mancing ah. Jadi ya. Aba, iya jadi ada burungan ja. Kan pas mancing kameru ya. Cak setinimur. Sabar bi tampe pada gereng. Lah gampang ya, mancingnya sungai boy. Lah pola oleh janda pirang lu lah. Iya, montro oleh janda pirang. Cak ke sungai. Ke Suramadu ro. Kena bikin rukin lah iya dia. Yang cak nyambi umpan kan tak bi cacing. Nyambi umpan set peset apa banyak. Ada iya. Wes kah, cak keren nabar selebar ya. Maya pas mangkat mancing boy. Lodik kemarin asker ya. Ya ulum pas aja karena mereka benak kena. Iya, coker dia. Apa coker dia? Cocok kapeker. Lah, tak ulum pain dia. Cekin langsung le erong kulum ya. Cek furu saya rasanya lomber. Saya bibir kilo kesap. Beda apa kan nama rasanan kok? Nora kaki lum ya? Kamma. Refreshing, marlok sompek. Iya mayo. Refreshing kamma. Mancing lum. Kalau di pancing kana. Ya lo apa belum? Malah miramian. Mayu pas mangkat. Cek lupa ada kim lumpan. Doyongku. Para iklopan. Ente dina kana yo. Engkau ki asalin. Iya tuh lian, kan cabit abit.
Dan makan anak lanjut ya. Ya lah panas. Abe lanjut. Kan kerungan ya pelka. Pan bisa be kekeringan. Terus kalau alam melayan man. Terus apa kalau lo asang waing? Mulai kengin maing songai ya. Yo mun karo nyoro mah kungko pelak, pes mau keluar. Mun semale tenang bedulum. Siap belum? Iya marang ko si Maleng. Mung karo urusan Maleng. Coba dero noro. Iwas kalau mangkat lu. Ya pesen re. Lamale kopi golda lu. Ja ulum ra. Kin pas dar mereka mah. Pulakin mereka coba ya. Oh tahu ya arung gerungan lah asat. Tengah kan mulai. Pas ntar mereka baru ngabik Marsuna. Yunjo ra apa kana lo kira. Iya kan kaki lo kira. Mun kira. Ya lo tahu boleh mun deh ya. Kan mun mulai ongku. Tinggal dinga cong. Oleh anak. Oleh apa ya? Papan geng. Tahu ulum ruah. Jak kentan mereka makan kelum. Miti habis tuh. Maleng ke pasar engko. Toko punya tutup. Lum. Jamuan sampah dan badan. Lole. Iya karena jampo omongan sampah ke aeng, mari lo tercemar. Aeng riang lapad dina nabi aben, pada terobers ya. Senya cengko be ada kapir ya aeng. Saya namu ko be ada kapir ya aeng. Intina ada bingko kapir ya foto aeng. Ya munji kok setuju. Bukti nang. Rata-rata ada aing. Orang dari mandiman rela ngantri kan sehari semalam. Terkadang orang atau keran romur somur. Marga rebu aing ji ya. Yelah kan aja cara meto. Pas waktu kole cuko deki. Ya tina lo apa kana? Selalu le cuko, pulau le ceramah lekah. Ya tadi jut kena. Dari kulin kan dirajer ya. Wah, mi roti kukus ulina. Boduk cong roti kukus dah. Bak pae. Ya sangka Gus. Udah aja. Ya tadi jujut kia nak. Tina, makai lo raja. Sepenting cuko. Beni roti kukus. Bah, mak sempak dah. Jak siapa semua sempak dan badan dia. Abi sempak di tong. Abi lo seberempak. Ken esen nang lo kalah bi dukun. Ma beren orang. Pokong reng dini mau naik ini ngesen dia. Nampusang yang bulan strawberry sih. Tapi makanya iya reng bini ada cerer ya. Pakun banyak setujan. Ah iya. Le, meneri positif benih sempak bi roti kukus. Bah, pate je kotang. Ya cukup gede. Salah bil apa ya kotang? Ya kayak mulai John.
Ya mancing hari sendiri karena apa kasih lo potongku. Lalu ning terus mancing re. Wes santai dulu karena pas mulai. Lima ayo kah? Ken heran engko. Ya kok tang siapa sa bukan nari. Salah tending inje sa kating ketang pancing. Ni pas rono ro bisa sen kok. Ya mon esen lo kranuro. Cereng aju cekak kapung kana. Ben pole na beda si ajag. Ken mon sempat bi kotang. Paling ken ulum semua. Ha, ya jut. Ya wes karena ayo mulai boy. Ya tabu lapar. Iya, Mayu. Ayo ayo.